Сагат Кавказа федерал он жылды митқұттықты министратыра жамонжыта бабыры Коттойна республикай митқұттықты музей. Урдамса ахотта Сагат еріштоны уагдоны ражамонаг Михаил Скоков. Уажжыта шабалсай ражия бажадышты феттой баштыхайы дашзалы, бажонгашты экспонатима диші сабафты таолам хашан информации. Михаил Скоков жардягай разырта музей шаражыныл күткіштой уйтықай, яны шандарын фабаракотта. Ражга фалтары раштқо младмы акка гыварын хашын, раждарыдан сажетылсам патриот он анкаранта фидарканын. Уашыта шақудытаны фыштой арфаты чинаджы. Бужнық жахтой митқұттықты службайжын қошт кушчыты номна республикай рохканын кайнауазынс уйтықай. Фаштадар фышымта уашытима шафандак акоттой, араджы заужықа ухушар варсы номаран комплекс байгом ума. Сай амакай номыл араштырсыд уйсын разыртой. Жахтой фиданы фалтаранзы ныштуан кайны уақтой. Каромбаттаны шиштой жардылдаран кам.